gede teman, gede. Besar. Assalamualaikum teman-teman, di Fishing Channel sini kita jumpa lagi teman-teman. Hari ini kita mancing di ada aliran air. Kita coba mancing di air tawar teman. Soalnya kita ke laut agak susah bang. Ih, anak gabus banyak teman-teman. Gabus. Oke teman-teman, lupa di subscribe dan komen teman-teman, ada lagi pesan saya, jangan lupa bahagia, happy aja teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini udah pasang nih 2 mantek ya. Ini teman, ini yang makan nih. Agak kecil kita rilis teman-teman.